reka tubandanye n'akazi turabona umusore yasohotse yiruka cyane sinzi yaragiye haza inyuma y'umuntu Fred ugiye hehe nta mafaranga naguheje ndayakeneye we ntushaka kuyandiha ambwiye ati yo amahera ati ihangane gato ndagarutse ndiko ndihutira kuja muri interview wihangane ndagarutse sinashaka kuyakoresha ariko sora arihuse kabisa sinzi iyo yihutiye ariko araja kabisa reka turaraba ariko yavuze ko ari mu interview y'akazi sinzi ko hava karonka kabisa ivyubu biragoye bahura n'umugenzi wiwe agira amubwira ati rara umeze gute reka no kurinda garutse ndihuta kabisa ngiye mu interview y'akazi turata kuvugana ngarutse ko wihuse cyane ugiye he kabisa ahura n'undi mugenzi we ati how are you rara amubwira ati nukuri ndihuta kabisa ndaza kuvugana ngarutse ndiko ndihutira kuri interview y'akazi turabona rero mu nzira hari undi yarafite ikibazo kibazo kabisa aremerewe nange murakibona Fred nawe araza kabisa yihuse kabisa hagiye mu interview nagiye ushomere bwuni hatari acitse yumva induru yumva ugwamo uri karataka agira umutima wo kuvuga ati reka sindengane ntaravye naho ndiko ndacererwa maze aregera ambwira ati mama nibiki sinukuri fasha nukuri tihangana tingene wonjana kwa muganga Fred kabisa reka turakava mujana kwa muganga ego aruguru yagira mujane kwa muganga iramufashe naho hari karacererwa muri interview y'akazi aremeye kugaheba ariko abanza afashe umukenyezi reka turabe kabisa agira umutima mwiza wo kumufasha ntiyita ku vy'akazi kiwe agira umutima mwiza wo kumufasha reka turabe komeza kumubwira ati hangane kabisa nyanda gutware Fred agira umutima mwiza wo gufasha uwo mudamu reka turabe iyo bizoherera interview ariko aracererwa n'akazi kaba gakeneye benshi usanga bamutanze ariko ivyo ntiyavyitayeho arahatse imodoka yarazi n'imodoka aramutwara mukimana kwa muganga reka turabona mu boss yari mu biro nyakubahwa Fred ni wageze mu biro muri interview ambwiye ati bwakeye neza nyakubahwa tindagufasha iki sinje muri interview rero yatenkanije saa 2 muzigitondo tego nyakubahwa tino no kwisaha yawe ubona isanga amukarira amukangagura ambwiye ati ubu ni saa 3:10 ati nawe uriyumvira yuko company yari kukurindira ku mwanya uza kuzira sinikurinda gusabye ntituja kuvugana byinshi nta nakime ufite cyo kwisigura ariko sohoka umire mu biro nyahangana nyakubahwa nukuri sinshaka kuvugana byinshi nawe ahubwo sohoka ugende arabura akazi kubwo gufasha iyo aravuga byinshi yahise asohoka araba inzira yamuzanye arabuza akazi kubwo gufasha ariko ntacyo abati haheze igihe kinini haheze igihe yaciye aza kudanaza impuzu kabisa n'umureka aravuga ati impuzu za original ngurira murangurira afise impuzu za original nange murabizi bage bazunguzaye cyabona umupapa n'umumama bariko barasohoka igipangu barabakire kabisa bishimye cyane ko bafise akana reka turabe kabisa bava biherera reka turabe kabisa wa musore nawe araza barahura kugira ati ngurire impuzu ni nziza mungurire maze yitegereje umudamu aramumenye tima timusore turi hano tego tisheri uni wa undi yigera kumfasha cagihe nari nagwariye mu nzira cyane haro kwa muganga. You look very familiar, young man. Mutabona avuga ati we naho ndakuzi muri interview y'akazi. Tego. Yes sir. Cyari jewe twahuriye yari jewe. I came late that day because ati igituma naje nacerewe nuko none niko nita kuri umudamu yarafite ikibazo yakeneye umufasha cyane umva no mufasha kabisa ndamutwara kwa muganga ngize igihababo niyo mpamvu nacerewe. I'm really sorry the way I treated you last time. Mutama namubwira ati byukuri tumbabare ku byabaye ariko ubu ndashobora kugufasha ati kubwo umugwaneza weretse umudamu wanje demerera kwemerera akazi ubunyene kabisa turakoze nyakubahwa tejo mu gatondo zozuze ndaguhakaye ati ndashimye cyane nyakubahwa arashima ndashimye cyane mama ati nako turashimye ineza ntibora utarevye byawe ku mazi cyo bizoteba bikugarukeko mu migana naho gatatu bavuga ati korera neza umuyugusavye mu gihe ufise uburyo Yesu abaheza bwiye mugira umutima wo gukora neza ineza ntibora ejo nejo uzobona neza ikugarutseko Yesu abaheza giye.
mukomeze kuyisharinga ino video kugira n'abandi bashikire. Niwo Mahoro Josepha. Sawa sawa, Yesu akomeze